Hengil hakarsa, diring pyo gyalo nidong gyadang ngabchu rabne chuyo le penda chukba chudo dabe tseba chudu ta chilo nidong ni sasum le tao gebe tseba ni resal hakbare. Diring gisangyo le rim di nang jino kongsa gemgoyen chimbu chogi lada su lhase kajewa kaji la jeka tsebe kor tang. Bende sigyon chogi gyana chik jebe siju te pyo le chukta meje sungbe kor. Shiri le kone lada pyo kim lobdar kenje lupti tang pomor shikbe lupti ki sabjong shi nawe kor. Zenju pimi lobda kagina döge lene su shuglu yoken namla döge yojona nyamshu nangyu kokop yobe kor. Dana shin töden lekone pimi töleba namla regdu nyensin kola jongda nawe korche shugi yo. Lerim geba mutuni siruna. Kasan resa mingma ni pimi lana mebe uti chino kongsa kiamgoyen chimbu chogi lada le shibitse podantu lase kaje wa kaji la jeka tang kalop ze do. Jeke kap chino kongsa kiamgoyen chimbu chogi lase kaje wa kong namla tu nyebu ze shin kanyi ne pyo la chogo sum chik du tibe mingdoyen sungbe rangyong shi yongyur tukur ze shin yoba kalop pe yoba re. Kyaranzi da kanda ngazu peba chikwa re. Da ngazu pyo rangzen shegi me pyo rangyong yaozi kukudu useni ngedi shegi yore. Pyo rangyong diye chogasum chikdu tize rangyozi kukudu usi ngedi shegi yore. Azo rangzen ke shegi mens. Zhuhan wa jidun diga ukung liya dani. Azo rangyong mingdun sunga jida diye rangyong di eni de ngedi kosum par usan rushi men dokam kangzhu shini digi de tsamalo chikyu rangyong yaozi chungnaa seni ngedi besu shigi yore. Eni pyo nangi chigi mima chulu nzamenda yawa chöde megen zoye pyo mirigi rikshungda tenzela na chanegi be simshu shivu chambu resha. Ene ngay di pyo gyashi mimangi be simshu di shili shani. Ene pyo la rangyong mingdun songa chigi diye chagasam samulali ya chikyu rangyong yaozi kukudu senge di shegi. Yang resa dabe ni jino kongsa kiamgoyen chimbu chogi uzang choge genzin lenzogi chongdu teng churube choja wan namla jeka ze do. Kabter kongsa kiamgoyen chimbu chogi chepsi ki tohne pyo la rawan megyan shishu gyache mimang ki rangre kiyi minyam gyunzin nashin yoba ter yimyon ze jing tengi char gyana zuwur gyurbe chöde yumin la madyobar nupcho gekab kagi nandu tsenri da tunbe pyo gi tumong mayinbe chöda rishung tarkyab dushin yogor ka ze de zamling chi la shide tungu nuba denbe za chewe rishung di pyo mitsu minyam gyunzin chagyu kechenbu yinbe kola kalo pepdu. Terikese tizuli ya azu pyoge rishung di tohne zambuni chila chiga samgam rikbe shesero yado kongtur peya chiga di azu pyobe chituya resha pyobe lengen re chisa ngana samolo chi ngane 뽑아둔다 뭐 아주 벼슬어도 딘지기 리숑 띵섭지 여도 다디 나라즈 도난세 다리께서 제에니 누수 제고 나로네 도난 싸워체대야 천리고 나네 생각 리포트서 걸 도난체대야디 나라즈 셔버제 에 나라즈 퍼버리야 딘지기다 리숑 띵섭지 여도디 셔버제니 디도고자디 개쳐버리 Shenyang kongsa kiamgoyen chenpu chogi tare laryang kanyi mutu lo gyada chudashi kutsushu zegyu kasang pebyo bare. Nga anda shegi nge sugu tuwa taksha chayi nusane sugu yago shado la ene chegi milam da dindegi da tsama yongya ro chiba yine nga lo gyada chudashi dayatuya chegi saba shado. Sa dindegi yindu nga razo tsama lo be simshu geche 다다 페이지에 심슈 게네 후다 제벌이
다도 있나야 종교 로 저항한 이슈 된데 그ring라 아주 심슈 있게 참으로 후다치쇼아 투시에 저시를 엔다이 Khasan resa mingmani gyagagi kesa dilir tinshi chebe Foundation for Non-Violent Alternatives kodi go gyana chi ki siju ki kodyon da kyabse gorleng we toleng chongdu to pimi tikzu ki pende sigyon pemba tsiring choki gyana chik chebe siju the pyola namya juktab me che songyo bare. China rules Tibet with an iron hand and then asks the international community to repeat this statement that Tibet is part of China. And we also asked this question as to why China is asking the international community to say only Tibet is part of China or PRC, not other regions or not other nationalities within China. That is precisely because the Chinese government knows that Tibet has never been part of China historically. And that is the change in strategy that the Central Tibetan administration right now follows internationally in explaining the Sino-Tibet conflict and the reason why it needs to be resolved and how it should not be seen from the prism of one China policy or principle that does not apply to Tibet. Pende sigyon pemba tsiring chogi jino kwangsa kyamgoyen chimbu chogi mikse kusab geri rinpoche chogi chagdeble lungden nangshin gyana chik chebe siju teshin eri gyana da teben ki dewar mikbe siju shik yinshin Chisu gyana shungi gekab shenda dewa chegab gyana chigi siju la ngunzi chagoyebe zengui tang yobamase lakbardu gyana shungi gyana chigi siju te pyo la chuksu geji chiso la logdel chede gekab shende pyo da dewa chebar tamda chiru tang yogor dejo nang yobare. Tanashin pende sigyon choki gyana mima jitun gekab ta pyo wargi dewe perim chita yanggoy chilushikdong gubgya ngabju ngaji lor zenshe o shaabe chingi tunzi chudun gi nangdun pyo gi chinze da desung pyo gi chusi gi nebab ngaryu rangne jogyu kelen chede tomar pyo mi da dunke chekyang rinbe gyana gi chingi gi nangdun la zime dogro tang yogor sungbata gyagana da ari da gyana gi dewe perim kor da geji timi ka pyo la chikchung lagdar chebe tone geji jiso ne pyo de lugyu tone rangzen gekab jikdu ngunzi nangyo gor sungyo bare. Cholen lenzo ki tsokdun tangbyo to shungtsab chemo kushab LL Mehrotra la ki zogyo nangwe kapsu taja gyana teshin topchen gekab jikdu gyuryo de zambulingi shideda denja ki nyankar gyuryo pa mase lakbadu gyana ki pyo zinsung chebeje gyaga ki gyetsam denja la ya nyansab chenpo suyo da sushin yogor dejo nangson. Gyaga geji tine kandu tso shimbe choling lenzo te na gyaga shungi torim lene surba kaji da pyo ki siju nyamshi kangi nyamshi ba tenzila dun la geji pyo dun legui kane pujung tsiring la Dishing Jawaharlal Nehru tsukla lobda ta Shiv Nadar tsukla lobda gyaga gi gyana nyamshi tine kan so ne lobyon da nyamshi ba kaji ari da Mexico peyu che ne kewan da nyamshi ba kaji nyamshu nangdu. Pimi tikzu shiri lekhung ne kanyi resa tawe nyi ne gozo de lada pyokim lobde gege namla nina sumgi ring keche lobti tang pomor shikbe lobti nangcho ki sabzho nangdu. Shiri shenyun tsenpe genzin tenzi doji lagi lobchuk tsamar shejun ki nuba tang gyabzhong sogi te kebar yoba teta shizar shabe to ne zinkana lobti ki tablam yewa je goybe kene kola sabti nangdu la bumramba kesang wondu lagi lobtsin ki nangdun da jushi la soba pomoso tagi yewa tsame tacho denbe to ne lobti ki tablam kola sabti nangdu. Gege nambe nyamnyo jere la sobe sabzhongi chego kagi na nyamshu ta kudur lukpo chungyo baredu. Tengdir lada pyokim lobde gegen pyume nishu tang geba ngache nyamshu nangdu. Shiri shenyun tsenpe genzin tenzi doji lada bumramba kesang wondu la namni ki lada pyokim lobda tang yen la ngondu lobda kadu zinkang da tsiri daje kang benzo kang nye kang sogi tungen tang netang dokshib nangwa tang del degyu gegele namtang tute nangdu. Pimi tikzu shiri lekhung ne chilu nidong nish sasum le dawa gube tseba choksum ne dadang chubge yana lochik da chege ring Döge yöjongshi pyoge dogar tsokbar kuti shuden kedu. Pyoge dogar rikshung ta röyan la tuyin to zenchu pyomi lobda kagi na döge lene su shuglu yobe lobchu put dün da pomu dün la kokab bügyure du la pyoyu kuidu jadu pyochu put chik da pomu chik la mikse sami suje shugure du. Chagen sangwe tönyer jen namne chilu nidong nish zasum le dao gube tseba sum gyangme goykoy yikcha kada nyamtu shiri chungje tsendo büguidu. Chagen chigoy so shibcha pimi tikzu gi shungje tagya didak tola se yobe gongja naro na.
진짜 듬베 체바 니스장안에 니스잡드인 par pyomi tikzu choden le khongki Mysore du tenshi chebe Asha Kirana menkhantu pyomi thole ba namla regdu nyisi HIV menchu chathap ko la jongda shi korina do membata mesha manamla regdu nyisi chidang kebar menchu da nebar lobdun checho the lobdun ki menchu nuche khondor donggyur mikbe jongda dina dobhe menzi khangki member ni da mesha ma chudu nyamshu ki regdu nyisi gi neda unji checho da neda thembejela lobdun checho soda debe nedon kola lobdun shudu di chamne theringi sangyu kha shusimbayi pyoden de tebe sangyu geba kha shamlo khobe shungde thaji kha jang tejo thone sigyu yebe theden number 2 konja narona